Jao, ljubavi, ćemo da idemo na more. Jao, premari. Jao, a pogledaj kako sad ima dobre ponude, pogledaj. Kassandra, gledaj ga, mani su fudbala. Pogledaj, Kassandra, Sintonija, Tasos, Lefkada. Čekaj, sad Barcelona igra, ne mogu se da gledam. Ali pogledaj kako divne plaže. Pogledaj, ajde, idemo, molim te. Evo, čekaj, završi utakmica sa ovo, nema smisla. A gledat ćeš snimak, ajmo, ajde. Dobar dan. Mi bismo u Grčku. Izvolite. Ovo je naš novi katalog. Imamo hotelski balkonski smještaj. Možete pogledati što vas zanima. Šta nam preporučujete? Evo ja konkretno mogu da vam preporučim Haki Diki. Imamo apartmanski hotelski smještaj. Može. Tu ću. Odličan izgled. Može? Može? Ma, to je. Uzimam. Plastika. Naravno. Ja, šta mi radiš? Ajde. Sam ti rekla da će biti lepo, a? Dobro je, sa samom sam letovao kao Bog. Letujte sa samom kao Bog.